State asi kang thokle haina athuba matam da laukthok na balengak na sem sare haina Manipur ki Chief Minister Nongthombam Biren na phongdokre. Land Revenue Collection ki Digital Payment System Revenue Minister Karam Shyam na launch tokre. Revenue ki employees sing na niyom chum na transparent leina thabak tawna basu apil tokre. अमसों बिष्णुपुर की चनम्बम इबोमचा CI कॉलेज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की मखादा नौना साब क्लासरूम तरो एजुकेशन मिनिस्टर थोक्टोम राधेश्याम नसंगाखर मैं बुखरुमजरी अदम नेंगबिरिबस इम्पैक्ट न्यूज़ ने आई खानबम थोइनो हेनबी हौजिपुंजा से फावबुगी मरुब पाउसिंग यमत पिजरी स्टेट असी इकंग थोकले हाइना अथुब मतमदा लाउथोकना बलेंगाकना सेम सारे हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोम्बम बिरेन फोंदोक्रे वाफम असी ngasi मणिपुर लेंगाकना सिंदुना CM बंगलोदा पांगथोकिबा चिंगी लुचिंगबसिंगी अमदी मियामगी नुमित की थौरमगा मरी लेना फोंदोकिबने चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई कुमसी सही असिगी ओइना नोंग लिकना ताखिबा लोइनना मतम चाना नोंग चुखिदबना मरम ओइरगा स्टेट असिगी चिंग अमदी तमदा लेरिबा लोफम कयादा इकंग थोक्तुना महै मरोंग थाबा यादबगी अवाबा अमा लौमिरसिंगना मायोगनरी मियाम मरोइना लौमिरसिंगी खुदोंचादबसिंग असि येंगलगा चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर MLA अमदी मरी लेनबा ऑफिशियल सिंग यावबा मिफम अमा हयेंग नोंथिल पुंग मरी ताबदा CM सेक्रेटरीट ता फमगनी ममांग द सुलेंगा असना सेंटर द स्टेट असी इकंग थोकले हाइना लाउथोकपिनबा आई बचेरोल थाखिब लेख्रे इकंग थोकले हाइना लाउथोकपदा सेंटर न पीरिबा गाइडलाइन की मतुंग इना मणिपुर लेंगांग न चपचाब रिपोर्ट सिंगसु मरी लेनबा DC सिंगदगी लखटप लोइरे हयेंग फमगदौरिबा मिफम सिगी तुंगदा स्टेट असी इकंग थोकले हाइना लाउथोकलगनी अमरमदा ngarang सेंटर की कैंप फंड की मखादा एनवायरनमेंट कन्ननबगिदमक लुपा करोड़ चहुमगा मापन मणिपुर लेंगाक खुदसिनरखिबा अदुगी मतंगदसु चीफ मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावडेकर बुसु थागतबा फोंदोरखली I have already tweeted appreciating the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and the Honorable Minister of Forest and Environment Shri Zavadkar ji, thanking them that acknowledging the importance of maintaining the environment, in particularly in Manipur, they have sanctioned 309 crores to support afforestation in the state of Manipur. Hayeng, अखोगी Honorable MLA सिंह अदुगा Honorable Minister सिंह याव अपुन मीटिंग अमा तोरकांदा माय मागी जगह दा करम सोके बदु DC सिंह की ऑफिशियल रिपोर्ट दी लोयरे अदुबो इलेक्टेड मेंबर्स सिंह की सुवा ताना बायना हयेंग सि अखोई पुंग मरी द मीटिंग अमा कौजरी मदु लोरे मतुंग द स्टेट सि ड्राउट ओइरे ने अखोई लाथोनी मोरे दसु मोरे पुलिस की गेस्ट हाउस टा मियाम की नुमित पांगथोक्तुना मफम अदुगी मियाम गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस असम राइफल्स अमसुंग अतै मरी लेनबा ऑफिशियल सिंग उनदना वाकट कयागी मतंगदा वारी सानखे मोरे पुलिस न सिंदना पुलिस एंड कम्युनिटी लियासन मीटिंग पांगथोखे मफम अदुगी कम्युनिटी लीडर्स सिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग की मिहुत सिंग अमसुंग मियाम न डिपार्टमेंट कयागी ऑफिशियल सिंग नथा खुदिंग मियाम की नुमित पांगथोई हाइबा खंगलगसु लाक्तबगी मतंगदा पेंदबा फुंगदोलखे मियाम अदुना मरुओइना मोरे हॉस्पिटल दा खुजुखुलाई लेरगसु स्टाफ लेतबा अमदी मथौ निंगथीना तौदबसी चुमथोकपियो अमसुंग मोरे टाउन दा मै निंगथीना फंगनबियो हाइना वाकटखे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की डिजिटल पेमेंट सिस्टम रेवेन्यू मिनिस्टर कराम श्याम ने लॉन्च तौखरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम अदु लॉन्च तौबगा मरी लेना पांगथोकिबा पाउमिसिंगा उनबा थौरम अमदा मिनिस्टर कराम श्याम ने हाई थौरांग असि मतम मतम की मतुंग इन रेवेन्यू कलेक्शन नियम चुमना तौबा ngamnanaba पांदमदा पाइखटपने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की डिजिटल पेमेंट सिस्टम असि मपुंगोइना प्रजा सिंगनदी खंगबगी चांग असि वाटखिगनी मरम असना हिरम असिदा थबक तौरिब लेंगा की लोइशंग सिंगी एम्प्लॉई सिंगना नियम चुमना ट्रांसपेरेंट लेना थबक तौबगी तंगाई फदबलै स्टाफ सिंगना नियम चुमना थबक तौबगा लोइनना प्रजा सिंगदा मपुंग फाना कोऑपरेशन पीबा अमसुंग प्रजा सिंगनासो मपुंग फाबा कोऑपरेशन पीबा हाइबसी यामना मथौ ताई हाइखि
Praja se koi na ngai gumje ba praja gi nak ta koi chatse aduna adu gi sense tu mayam puno moksu lebi bani na revenue collection je hen collect tong na ba gi effort ama taw boda mayam na cooperation pbo the Manipur gi land revenue gi chandari ba system sing che masi tangai phadana sem tok payment taw gi tangai phadabati leirane na khalle matam gi oina phajana tanaraga taudra di sarkar na bo low wareta some technical loophole leibaduna maram oidana acting je lok khochal ko yaurga di akoi department so nungai taba leibani na aduna enni ena phagadaba leragadi government se matam chupada akhang baduna magi suggestion wakhalon puthorpa se matam chupada di harauna okani बिष्णुपुर की चनम्बम इबोमचा CI कॉलेज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की मखाद नौना साब क्लासरूम तरुक एजुकेशन मिनिस्टर थोकचोम राधेश्याम संगाख्रे थौरमदुग मरी लेनना मिनिस्टर हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमा हिंगहनबा हाइबसी इंस्टीट्यूशन अदुदा माहिरोई सिंह लेरब मतमदा ओइगदौरिबनी मरमदुना माहिरोई सिंहना चांग नाइना क्लास याउननबा मिनिस्टर ना अपील तौखे Centrally sponsored scheme ama oiriba rusagi matangda palladuna minister na hai scheme asigi manung channa cluster university ama oina DM College of Science Arts Commerce LMS Law College amadi GP Women College hariba college manga asi pullaga Dhanamanjuri University asi hanglibani masana mahiroi singna higher studies tawbada chawna mating pangadoribani haiki Indian Red Cross Society Imphal West na sindunangasi International Day of the Victims of Enforced Disappearance ki thoram pangthokre. Ngasigi observation thoram asiga mari lena Indian Red Cross Society Manipur State Branch ke MG Avenue da leba Indian Red Cross Society ke State Head Office amadi thangmiban thau ground da candle thanduna mafam khangdana mangkraba myoy sing adubu ningsingki. Thoram da Indian Red Cross Society Imphal West ki chairman Dr. Koizam Arun Kumar Yauna volunteer kayana sarukyake. Thoramaduga mari lenana Dr. Koizam Arun Kumar na haikibada chahi asiga tharaga Indian Red Cross Society Imphal West branch na International Day of the Victims of Enforced Disappearance ki thoram anirak suna pangthokpani loinana makhatana su pangthokhini. State asidagi su miyoi kaya ama mafam marang khangdana mangkibagi case kaya laikre. Miyoi sing adu ningsingba oina ngasigi numita asida candle thanbagi thoram asi pangthokpani haina Dr. Arun Kumar na phongdokhi. Kuigi mafam marang khangdana mangkiba miyoi singsi gi chorana kunthani phumo kuigi Manipur state su lei aduna makoi mayam se akoina makoi si hajibauta Homan Kang the Labor Mokuisi, Ningsang Baguina, Anirak Subana Pandu Sobani, Hariba, see Mamang say the Koi Pandoi, Koi Matung Tabasumasi, Mayakoi, Sinjiki Hina, and the Kanjuri. Standard Robert High Secondary School ki mahiroin pi machama leki dabugi achumbalangla lang zil puthok pada mateng oina basem kiba JSC ki miyoi singbu Manipur Police na huran bagi mawong da koi thi duna phabagi thawongbo leki drabi mahiroi ki apokpana yaning daba phongdorakli yaning dabagi wafam ase thangmaiban maisnam lekai da leba leki drabi mahiroi asigi mayom da pangthokiba paumi singa unaba amada apokpa mapa ningthauzam tomchong na phongdokhibani paumi singa unaba aduda Mahana Makhatana Hai, Mihat Asigi Achumba Puthokpio Haina Lauriba JSC gi miyoi singbu Manipur Police na phazan bagi thawong asi yaningde. Jail de laiba JSC gi mihut sing thadu u haiduna Manipur miyam na khongjang changsilingai chairak asida ngasisu JSC gi thomi elangbam tombabu amuk phazan khiba asi laibak thibani. Loinana Police na statement hanjin lawbasi maram chade Manipur Police na Makhatana statement amuhan na pibangam laroi haina phongdokhi. Additional SP SG Sharma Masama Yang Igi Yumdalami, Igi Yumgi missing a Musulaka Imai Benson Hangbi, Hangmatam Dagi statement Loni Hai. Madukari Maramgi statement, Ija Harm de statement, Kawa Osi Sanjo in the Lore, SG Sharman Aya Iori, Huzuki Salitosi, statement Lowe. I know to Am so Tobanamini, I'm a Wabanamini, Hanging to Wabanamini, which is a Pakisho near to go Yamsut sending on the Leja Baita. Statement Lowe and Hijaban Mono Handan and I Sara Inga City statements a pigeoning the Hanas low the low credit to Bus are Habidu Tamush and Saji, Ramator.
ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ SIT ꯒꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯩ ꯉꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯄꯤꯖꯔꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯥ ꯒꯤꯂꯥꯁ ꯑꯃ ꯊꯛꯁꯤ ꯍꯩ ꯊꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯦꯝꯃꯒ ꯊꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ CBIꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯂꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ CBIꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ CBIꯅ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯒꯦ Academic session 2019-20 की ओइना class 11 amadi 12 ta online की खुतांगदा enroll तौबा amadi class 11 की registration ngasidagi Council of Higher Secondary Education Manipur की website kosemmanipur.nic.in da तौबा यारगनी हाइरकले kosem na thadrok pachirol की batungina class 11 amadi 12 leiba college sing amasung higher secondary school sing na enrollment amadi registration ki application form na kosem.nic.in dagi download tawai yagani hairi General asna makhata na enrollment amadi registration tawagi akupa marol sing website ani asida changlaga khangba yagani hairi Smart Universal Academy की secretary na mahiloishang asida class 12 tamliba mahiroi ani jaifam naina phuki haibagi matangda mahiloishang asigi principal na miyam maruaina mahiroi khunaida sengtorakli segmaizin khunauda leiba mahiloishang aduda pangthokpa paumi singa unabada principal Laistram Hemchandrana secretary na lekai gi machamanau ama oina phaningbadagi mahiroi ani bu warak watembada jaifam naikiba thodok adukidamak Mahiloishang asigi principal amo oina soikiba lankiba adugidamak nungaitaba phungdukhi asiguma pamdaba thodok sing matungda amu hana thoktanaba school management committee amadi principal amo oina hotnajagani tha asigi kunmapanda thokiba thodok aduda chenariba secretary bu numit adumaktada suspension order thoktuna thodok adugi matangda kupna thizili Mahiroi anigi imung manung amadi lamdamasigi miyamna pukning phathabiduna mating leiba mahiroi sing puthokna bahotnabada mating pangduna lakiba khudingmakna makhatana khumang chawsanba ngamnanabagi thauna hapiyo haina phongdoki Banbayai Impact News na fangba pauda mahiloi shang asida thabak tawriba ozanupi singda mahiroi singna karem kathaina ba amadi taba nungai taba wafam kaya tattana ngangba sakba tawbadagi mahiloi shang asidagi oza oiba toklage haina secretary da oza kharana resignation letter present kibalekre Masak lotna karem kathaina ba kaya chathaduna laklaba matung thodok thokpa numit aduda ozanupi amada mahiroi ani aduna Kokphai manam nambi haina karem kathaina bawangang sang ngangba sakba tawbada secretary na tahawbadagi thodok ase thokhibani गी सेक्रेटरी ना लेकाई की मसामना अमा ओइना पनिंगबगी वखलोंदा वरक वातेम जबदा खरा नुवाइतबा मवोंदा सेफम नाइखिबा अदुगी दमक्ता स्कूल असिगी प्रिंसिपल अमा ओइना हान मुक्ता सोइखि लांखिबा खुदिमक्ता माहिरोइ अनिगी इमुंग मनुंग अमसुंग माहिरोइ खुनाइगी मफमदा निंगमदबा नुवाइतबा फोंदोकचरी मतुंगदो असिगुंबा थोदो असि अमुक हना थोक्तनबगिदमक्ता स्कूल मैनेजमेंट कमिटी amadi school asigi principal samagna honajagani Manipur University of Culture gi hauzik leidiba award apasing men sinnaba amadi Manipur gi art and culture gi lamda ahenba mityeng jangbi raknaba Delhi da chatuna arts and culture gi union minister Prahlad Singh Patel unaduna taksilagani haina arts and culture gi minister L Jayant Kumar na phondokre wafam ase ngasi palace compound da leba government music college ta pangthokiba Manipur University of Culture gi लिंखट खिबगी अहुमलक सुब मपो कुमन थौरमदा महाकना फोंदोखिबनी मिनिस्टर ना मखाताना इंडिया गी ओइना यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर असि मसिंग यामना लेत्री अदुबु इना खुलब मणिपुर गी नाट कल्चर असिबो मसक खंगबिदुना ngасidi इंडिया लेंगांगना मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर असि मियामदा खुदोल तमले यूनिवर्सिटी अमगी लेफम थोकपा कैंपस कलोइनाबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेंगोटनाबा अमदी अवार्ड पर टीचिंग अमदी नॉन टीचिंग के स्टाफ खुदिंगमग हापननाबा थौरांग लोइदे lamdamasigi miyamnasu thabak ama tawbada ani thokpagi hainabi sing thadokuna india gi oina manipur da tangna hangliba University of Culture asigi kanabasing thamoi sengna lohhauna ba hotnasi lenga ki maike dagi su tokpham thokpa thodang sing matang matam chana pangthokna ba sem saduna lady haike thoramdu da Manipur University of Culture gi vice chancellor Bobby Waikhom IAS director A Sivadas Sharma MCS amasong registrar Dr. Lorembam Surjitchu Sarukyaki
I demonstrated minister today in front of the media people. I will proudly say that I will just let him walk out. Just palm day. I told him that the money don't have that. It is the right time for all of you. The lay and high the top. Let's say what we had said. My name is on the city on the Bokango. The union that got the long of Kango top. And the city, I get another cigarette down. I demonstrated. Health Service Kilam the Tabak Toriba official Singna Anaba Singuning Tina lying Biba Amadi, Masamo Pava Kunai Ama, Oinanaba Hotnagadabani Hina Health and Family Welfare Minister L. Jentukumar Fundokre. State Health Society, National Health Mission, Amadi Directorate of Health Service Nakutsam Naduna, Lamphil Pataleba State Family Welfare Training Center, RD Wingda, Mobile Laboratory, Bike Yantopagi Thoramda, Fundokibani. Thoramada Mahana Makatana High. Ana layeng gilamda lebang asi atopa state singdagi hena khumang chawsanaba hotnaba mathautai Manipur gi manung hanjinna leiriba khul singda ana layeng gilamda khudong chadaba leiriba asi athoba matamda layeng bagi khudong chaba phangnanaba hotnagadabani haiki ukhul leiriba district hospital bu Myanmar ga tainaba jaga leibu kamu ta kama doge layeng bu lagba amasung I test obi yona lagba pangli lamoi Mandu kata yang buat transportation luai, diukur tan lapokan dah kemana is a long journey. Ada lagi lapokan tu. Adu nanti kai jaga le, jaga tu the nearest place tu le, mungkin primary health center tu, macam ski facilities eh, loin na mungkin tu ju, kerana makhani thambi raga di, moi dah awak raga di koi, sini lain kamu tu. Even ukur district hostel la, dah cucam district hostel la, natrakan Tamil district hostel la, National district hostel la. Arab pada level kamu na district tu mungkin macam lakshmi bui ngamdra kesu primary health center sing tempat tu service tu pira gadi masih aku na acu maklili horam mama mengkat pani ada nak lobby ay Central Agricultural University Imphal na All India Coordinated Research Project on Forest Crops and Utilization Amadi ICAR IZFRI Jhansi ka kutsam naduna nominee chupna pangthokadaba National Group Meet Rabi 2019-20 ngasidagi Kaugi Auditorium da hokre Mifamadu Haudokpagi Thoramda Athoiba Mithunglen Oina Saruk Yakiba ADZ FFC ICAR New Delhi Dr. Dinesh Kumar na Fundokibada Pangthokliba National Meet Asana Forest Amadi Fodder Crop Sing Puthokpada Thengnariba Khudong Chadaba Sing Kupna Khanaduna Makata na Pothok Hengatnaba Honabada Achoba Mateng Oiragani Haiki Sasan Singi Masanjak Oibatanatana Lebak Leihau Pahanduna Low Singugi Lamda Mating Pangliba Forest Amadi Fodder Crop Sing Ase Marang Kaina Puthongnaba Honagadabani Hainasu Dr. Dinesh Kumar na Makhataki Group Meet Adu Hagdokpugi Thoramda Saruk Yakiba Kau Imphal ki VC Professor M. Premjitna ngasidagi hauriba mifam asina Manipur gi leiriba scientists singa India gi tongan mamafam singdagi lakpa scientists singa interact tawduna ahenba lo singkaya phanghanba ngamgani loinana Manipur gi scientists singna loriba thodang singsu India senba thungna khanghanba mathau tai haiki ngasigi thoramadu mari leinana forest amadi fodder crops phajana puthokpa center singda manapi duna pukning thogatki National Group Meet Asigi ngasi ahobu numitta tongan ba technical session kaya pangthokibaga loinana stakeholders singa scientists singa interact tawduna thengnariba khudongchadaba amadi paikhatpa yaba thorang singi matangda khanaki All of us are aware that tremendous scientific efforts made and large investments in funds by ICR CAUs and SAUs towards the development of improved cultivars and matching crop management technologies in order to increase the productivity and production of fodder crops. In the remote corner of the country, there is the northeastern region, so that our scientists, our stakeholders, they should expose, they should interact with the eminent scientists from all over the country. Ourselves in the northeastern region, we should be exposed to the mainland. With that purpose, as Vice Chancellor of this university, I always accept such type of congregation of the eminent scientists from all over the country.
PDS की पोटलम कुंट्रा रोम लेरबसु NFSA की चेंग अमदी SK oil नतना सेंटर न सब्सिडी पीब लेते सब्सिडी पीरिब पोटलम अनि असि नतना बजेट सेल लेतबा लाइरबा स्टेट लेंगाक ओइबना लेबंगमदे हाइना CAFNPD मिनिस्टर कराम श्यामना फोंदोखरे चेंग चिनी असि की मथक्ता लेमहौरिब पोटलम सिंग असिसु सब्सिडी पीननबा लोकसभा की MP ना होनबिरिबा अमदी बजेट सेल हापननबा CM दा ताना बिरबदी PDS की पोटलम खुदिंगमक लौदुना मियामदा फंगननबा होटनजगे हाइना महागना फोंदोखरे संजेन थोंगदा लेबा मिनिस्टर की क्वार्टर द पांगथोकपा पाउमिसिंगा उनबदा मिनिस्टर कराम श्यामना चुंगसिननबा लेंगाक तलेमिनरगा अफा फत्ता ताथोक तासिन तौनबगी महुत्ता मियामदा लाना उहनबा होनरकपा MP की थवोंग असि एथिक्स खंगदबनी हाइना लवी मिनिस्टर अमा ओइना पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग करिनो खंगदबगी मोंगदा nganglakpa tawhaningde nauna MP karakpa oibana khangdabagi ngangbani haina laudaba ngamde haike mahausagi natraga khusemgi khudong thiba thokpa amadi harau kumhaigi matamda natana state asigi oina gehugi kota phangde haina state assembly mifamda kayarak hana thamkraba wafambu miyamna lana खनगदब मोंगदा हंजिन हंजिन पुथोरकपा असि स्टेट असिगी मरमदा कुपना खंगद्रे हाइबा ताकपनि मियामगी इंटरेस्ट थबक तोरिबा मिनिस्टर अमबु लाना उहनबो होनबगी महुता जही खुदिंगी सेंटर ना पिरकदोरिबा MP की लुपा करोड़ मंगागे सेनफम सिकी अमता मांगहंदना मियामगी आइफा थोरांगदा थादगनी हाइना वाशक पियो हाइना महागना फोंदोखि सिक्किम त सोक्तना लंगदबाल केंद्र की प्रजादा याम प्राउडली अदि चौथोना कुसिनरगा प्रजा की थबक तौन मंगम नुपाने अदु चरपुदी वासक पियो मयामदा ऑनरेबल MP न मथंग सहीम की करोड़ मंगा थादरक पदो सिक्किम त मंगनना अखोई थबक तौब ngमगनी हाइबगी थौना अदुमदो ओइना अदि उटपियो अदु नतदना हौख्रब वारी मयाम अमा पुसलगा प्रेजेंट गवर्नमेंट सिबु मसक थीनबो होनबदा पोंगाई हाइबसी तौबिगनो अदुगा सुम हंजन हंजन अवाय खुम पाम्बिरगति अदुम अवाय खुम दाइदि तौदना लेगनी अदुम तौगनी सुंगलोय हे लोइसलोय अयेंसु प्रेस कॉन्फ्रेंस तौरेदना हंगसी सोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तौनी अदुगी अइंगोंदा लान उहनबगी पोटसिम दai सुया याबो ngमोय करिम कांद दरकार लेना लैपाकी सुब लागदे आई मंत्री गाइसे कोल लेगदब नुपा सुनते हानसु हाय तवदुमु आई लंगदवाल केंद्रीय प्रजा सिंगी इंटरेस्ट करिनो आई खंगी तंगाई फत्रगदी हुजिकसु गवर्नमेंट द लेबल लेतबगी वा मनिपुर आई सेंटिमेंटल और तरगदी लंगदवाल केंद्रीय प्रजा सिंग अदुम डिसाइड तौगनी एक्सीडेंट अमदा ओइ थंगबा खोंग कखिबदगी अवाबा कया मायोंग नदुना पुंसी लेलंबा थिंगो महेशता हेल्थ मिनिस्टर की फमसु पुरिबा कैसामथोंग केंद्र की MLA L जयंत कुमार ना असेंबा खोंग अमा खुदसिनख्रे ngasi bauprada leba health minister की ऑफिस चैम्बर द पांगथोकिबा अचंबा थौरम अमदा मिनिस्टर L जयंत कुमार ना असेंबा खोंग अदु महेशता खुदसिनखे कैसामथोंग केंद्र की मनुंग कैसामपाट कांगबम लेकाय द लेबा थिंगो महेश जही कुंट्रागा निपान अपोपगी ममिंग लेखिद्रबा थिंगो मुहिंद्रो कुमजा लिसिंगनी मंगादा सिलचरदा एक्सीडेंट अमदा खोंग अनिमक सोखी ओइ थंगबा खोंगी सिंगली खरा हेना सोकपदगे तंगाई फदना महेश की खोंग असि ककपदाखी अवाबा कया मायोंग नदुना पुंसी लेलिबा महेश की मतेंग पांगबिनबा कैसामथोंग केंद्र की लोकल MLA सु ओइरिबा मिनिस्टर L जयंत कुमार दा हाइजरकपदगे जेनिम्स की एक्सपर्ट डॉक्टर सिंगा तानरगा अखनना असेंबा खोंग असि सेम साबा होखी थौरमदुगा मरी लेनना मिनिस्टर L जयंत कुमार ना हाइकिबदा केंद्र की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सरुक खरा केंद्र सिगी अवाना तारब मियोय सिंगी खाक्तुना थमले महेश की खुदोंचादब सिंग असिगी मतंगदा लेकाई अमदी युमगी मियोय सिंगना मतेंग खरा पांगबिनबा हाइजरकपदगे MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के सेंफम खरा खाइदोकलगा महेश की असेंब खोंग असि एक्सपर्ट डॉक्टर सिंगा तानरगा सेम सागतपनी मखाताना के सामथोंग केंद्र की अवा अना मायोक नरिबा मियोय सिंगना निंगहनब लेतना महाकी मनाक्ता लाकपियो पांगबा याबा मतेंग पांगजगे हाइना मिनिस्टर L जयंत कुमार ना फोंदोखि नाकलमरमदा खोंग नामा कक्खिबना अवाबा कया मायोक नरंबा अदु ngasi anauba hena nungaiba asemba khong ama phangjabada maheshna minister L jayant kumar bu thagatki loinana ngasidagi hena nungaiba punsi marel amada hingba ngamlagani haina maheshna thajaba phongdoki kesan kendri manungda akoi na ngamjaba thak da khon mateng pangna lai amsung pangi chungsu pangni madu atopa sumain ta unda khoina kanada approach to dagi heb khangdaba kanada hagi dagi na khangdaba madu leramba thogasu ai nauna laga ngon haibi ra matungda akoi na sinjari ba semjari ba amsung sumain tong sar pi sumain tong da
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯈꯜ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯪꯒꯣꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅꯁꯨ ꯁꯦꯝꯖꯗꯅ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯈꯣꯡꯅꯤ ꯁꯥꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯁꯥꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯥꯔꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯈꯣꯏꯔꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 12ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯄꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 18ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ-ꯃꯔꯖꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯩꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯁꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯗꯤꯕꯦꯇꯤꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯨꯕꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯥꯏꯜ ꯁꯦꯛꯁ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯑꯀꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯦꯜ ꯒꯔꯜꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯔꯤꯗ꯭ꯔꯦꯁꯜ ꯁꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯦꯜ ꯒꯔꯜꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯀꯥꯝꯄꯥꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯋꯤꯃꯦꯟꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦट कमीशन फॉर वीमेन की चेयरपर्सन डॉक्टर एम बिनोता रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इम्फाल की प्रोफेसर आर के नरेंद्र अमदी आइडियल गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर टी हेस बिनारानी याउना कॉलेज असिगी स्टाफ अमदी महिरोय कयाना सरुक याखि थौरम अदुगा मरी लेनना मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वीमेन की चेयरपर्सन डॉक्टर एम बिनोताना फोंदोखिबदा मालेमगी ओइना नुपी नुपागी राइट चप मानरे खेनबा लैते हाइरगसु स्टेट असिदा नुपी नुपागी खेनबा अदुमक लैदे नुपी सिंगना थबक सुफमदगी हौरगा युमदा नुपा सिंगदगी हंथना लैरे सोसाइटी असिगी चनरोल अमदी चही कयागी ममांगदगी लेरकलबा नुपी नुपा अनिबु खेनना येंबगी चनरोल असि अखोइना नोंगमनी दा हेक्ता सेमदोकपा होंगतोकपा अराइबो ओइरोय अदुबो अहोंगबा अमदी दरकार ओइरे नुपी नुपा हाइना खेनबा थमलिबा अखोइ की फैमिली सिस्टम होंगतोकपा दरकार ओइरे नुपी सिंगबु हेना मपांगल पीबा हेना कॉम्पिटिटिव ओहेनबा जेंडर बजेट अमदी जेंडर पॉलिसी लेंगाकना सेंबा तंगाई फद्री मसिदा लाइरिक लाइशु निंगथीना हाइरबा नुपी खुनाइगी अचौबा थौदांग लै हाइना चेयरपर्सन असना फोंदोखि सिगी इन बिटवीन सेसिदा करंब नुपीना एजुकेशन दा हेन माय पाक्तना संझंदना नुपा सिंग लमजेन तानरकदोइनो अदुबु ngamdaba nate some of the women are able to do that ngammaga ngasi society sida india da amadi manipur da nupi kayama tapna di akoi hogat chare ieba numbers of the women here na empower toge numbers of the women here na society da machin tumba mo ekhalake haiba taragadi akoi in due course of our budgeting in due course of our policy in due course of our act we should formulate and we should demand from the government not only to the government we should demand from the society too इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडो अमसुंग 15 सुबा असम राइफल्स की अपुनबा कांगबु अमना तोंगान मफम अहुमदगी लालहौलुप केवाईकेएल की कादरनी हाइबा मियोय अहुम फारबा मियोय अदुदी लैमखोंग चिंगमांगदगी थौदाम खेलेंद्रो एलाइस अथोय चही 35 सन ऑफ एल टीएच चाउमू लेकाई असिमक्तदगी मैत्रम अमुजाव एलाइस अमुथोय चही 39 अपोकपा एम सुरचंद्र अमदी अतोपा मियोय अदसु लेकाई असिमक्तदगी मैत्रम लता देवी चही 94 अपोकपा लेखिद्रबा एम नोरेन ने इम्पैक्ट न्यूज ना फंगबा पाव की मतुंग इना अककनबा पाव अमा फंगबदगी इम्फाल वेस्ट की एसपी मेघचंद्र की मिटिंग मखादा एडिशनल एसपी ऑपरेशंस अमरजीत लमाबम न लुचिंगबा इम्फाल वेस्ट कमांडो अमदी 13 सुबा एआर की अपुनबा टीम अमना थौदाम खेलेंद्रो बुंगसी अयुक पुंग मरी मखाइरोम तारकपदा लैमखोंग चिंगमांगदगी फागतखे मखाताना खेलेंद्रोदा इन्वेस्टिगेशन तौरबा मतुंगदा मैत्रम अमुजाव अमदी मैत्रम लतासु मखान विलेज अमदी अवांग पोटसंगबम खुनौदगी फागतपा ngamkhibani फारबा मियोय अहुमक सेकमाई पुलिस स्टेशन दा मखाताबा लोगी ओइबा थबकसिंग लौखटनबा सिनखरे हाइरि उखरुल डिस्ट्रिक्ट की उखरुल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनलेबा व्यू लैंड ट्रैफिक पॉइंट दुकान फंबा मखाल कौबा मियोय अमगे दुकान ममांगदा आईईडी अमा पोखाइख्रे थौदोग असगी मतंग इम्पैक्ट न्यूज न फंगबा पाउदा ngasi अयु पुंग 5 मखाइरोम ताबा मतमदा आईईडी अदु पोखाइखिबनि हाइरि आईईडी अदु पोखाइख्रबा ngaihakki matungda mafam adu उखरुल पुलिस के अहेनबा टीम लाक्तुना मफम अदु यंगसनखे लोइनना थौदोग असगी मतंगदा पुलिस न केस अमा लखतुना थिजिनबा हौख्रे
Lakliba September gi tang anidagi lai haraubagi sintak sindambagi thauram ama Manipur Pandit Loishang na sinduna pangthokani tauramba adu khudongchadaba khara leibana matam kaktana yaithokle haina Manipur Pandit Loishang na thadorokpa cherol amana khangalakli. Thawal Turelda lona yadaba moongda nunglengoi Peklibra haiduni yengsinba chaluba Thawal River Conservation Committee Thawal gi maruiba thaumi mapanbu phaduna phurakhiba singmatik chaba cherak Pidriba Fauba akan Khongjang Changsanaba Pirep Laukre. All Thawal upon Maira Paibi Lup Nasundana Thawal awang Lekai Gilampakta Pangtopa Miam Gimifam Amada, Numit Adugi Togdok Adubu Yaning Deva Fongdoktuna, Tongan Tongan Bawarep Ahum Lauki. Warep Sing Adugi Matung Manungda, Committee Adugi Member Sing, Purakiba, Leirong Tilda Nung Lengoi Pek Pakangbu Paba, Makoigi Matakta Lengangna Action Laudrabadi, Action Laudrabadi CSO Singa Kutsam Naduna Khongjang Jangsinba Yauri. Matang size breakam lobzagi breakim matungda Asamda hayeng Fongadoriba NRC list ki mawina na security ki state lengang na akan bachexel thorang lokhatba hokibagi pau amadi Manipur amasung malam gi tongan bi pau sing pudura laksage Impact News Summit yang tadra lebio. Member amukah na taram nokchari. Bulletin nasigi makhata pa pau miyam da bizari. Assam government na hayeng Fongadoriba Aroiba National Register of Citizens NRC list asige mawina na state edda akan bachexel thorang lokhatkre. Assam ki National Register of Citizens ke State Coordinator Office na hayeng Thokadoriba Aroiba list adu ingna chikna yengna na bakhangan kre. Online ki kuthangda makhoi ki status yengningba miyoi singna NRC website www.nrcassam.nic.in the changlaga application receive number haplaga yengba yagani. Karigumba applicant aduna makhoigi online ki kuthang da thazan kiba application receipt number adu mang kiba thoklabasu toll free helpline number da call tawduna family adu ki makok natraga register tawraba phone adu haplaga yengba yagani hairi. Thawal multipurpose project na ising Pibada yaudabana maram oiraga chahi khudingi isingi awaba mayok nariba lamlai constituency ki akoibada leiba tongan tongan ba khul humphuni thoi gi lopham hectares lising tarani thoi chamani fu asigi tung koiba policy ama sinbi yo haina lenga ki pukning chingsilakli hiramasi gi matang da ngasi major khulda leiba Manipur Press Club ta pangthoki ba pawme singa unaba amada Thawal multipurpose project neglected area agriculture development organization gi secretary Telem Darana hai Thawal multipurpose project na Imphal East ki Yairipok Andro amadi Thawal gi tongan mamapam kaya da ising pinanaba thawrang tawri adubu hairiba project asigi hek manakta leidiba lamlai constituency gi akoibada leiba tongan ba khul humphuni thoi gi lopham hectare lising train thoi chamani fu asidi ising pinanaba gi thawrang asida yauramdre maramasina haukiba chahi kaya gi mamangdagi hairiba lopham asi longning thina panba yadana leire Handaki oinasu nong ning thina tadaba asina maram oiraga lopham sing asi low amata chaba yaridabagi phibam da leire oirakliba phibam asida loop asina chief minister ga unaduna lopham sing asibu ikang thokle haina laukthokpina ba haijarubada soidana laukthokani haibagi thajaba pirakle loinana karigumba lengangni ikang thokle haina laukthokpa tarabasu asengbu longmi singda khudong chaba sing Panghananaba Thorang Amasu Paikat Biu, Karigumba Thorang Asi Paikat Haudrabadi, Senjao Paiba Lopu Singna, Lomi Singi, Kudong Jaba Sing, Soidana Lokiba Yai Haiki. Lomi Singna ngasi ikang lok thukhragasu lomi khutta hairiba compensation do phangoi habagi nungnang bolerise masi tamnado amasung masi gi timna government da mami mai pangalaga masi lomi gi right si lopu ne he lobu dunu tobuse masi handaki sahi sidagi di tawdanaba lomi myam punjalaji haiba kholaudsu akoni laujari aduna government su yam kan haijari lomi na phangan biu low khoidiba lomi ni phogdi mangi ba lomi ni adu lopu na ti haibase masi government su aduga people punamang su khangaga masi gi compensation do the lomi the pig them have say masi tamna do kholauni Lamlai Esegi Manungda Lamlai Municipal Council na konba napet pali gi lekai ahum danga sifaba Municipal Council ama oibagi fangfam thokpa khudong chabasing mapung phana phangdana leiri haina napet pali meira bai bilup ke secretary L Santi na phongdorakli Lamlai Kendra Development Committee na sinduna AC asigi praja singgi yaifana bagi damang paikhali bathabak singgi saruk ama oina napet pali gi lekai singda committee asina ising pibaga mari leinana meira bai bi lup sing amasong
Committee gi miyoi singa paumi singa unaba amada santi na makhata na hai Napet Pali gi area asi Municipal Council oizrabasu toti ising sizinaba phangdana leiri. Handak AC asigi mafam ayambada pak sana ikang thokpana maram